Hanai percaya demi ini kebon ya wan ra luti rel cejente hills naduk ibara thok ceje di sium to NOC wole ini hewan paman la ya lai ra lamarong jong akliat o percaya we ha uni usnem de em gor ong wadi yo yiki dak kichin walai le sorjamin na mo survey ne banta wo wan ra luti rel ke wa mon hapo ka North East Frontier Railway NFR kat kam kemang tengka arja rausan arong ru ke North East Frontier Railway dem arli new lines na mo luti rel thame yo lai le survey Kibari yok Mynjur wai gura mango poi hadooh Jowai. Kuwi ke sorjamin to we able to ikam go final location survey for new line from Jowai Kleriat Chandranatpur wajrong nyau kende kilometer wai yakni debuk kende point lik kende krur yo le ini. Ke Chandranatpur to aku emma kachar distrik Assam. Sagawi ke luti rel to go tip kam ke Chandramuk Jowai line ke wajrong cispa prapau kilometer ke wadau line umrang so na di Mahasau distrik Assam wai pun kut Jowai. Yakni survey watip kam ke reconnaissance engineering com traffic survey for new line Cepar muk Jowai via Dalimbari, Bokchung, Raja Gaon, Bai Thalangso, Dongka Mukam Jengka, Keroini, and Umrangso 180 km debo roh konde lak kemang poisa ole ini. Ile survey debo ole hausnem thamewa 1. Kamu pun kemu wa meklia de em duku bidon hi railway station hamen di Pathar North Garo Hills. Wa ini wadam de em giwa mikmat pai ba ki wada wa open jrong luti rel. Hado opo cebak mara South Garo Hills.